Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahan badamaroy pa pau. Manipur Sarkar na, Rajya sida complete lockdown makata na thasigi tara mga pabo sangdokre. Bharat na hairi, ngamkhay datang du leita na santi thamna ba, China na puksil singa tabak paikat kani habigi thazaba thamli amasung. Lebaga sida, haukiba pungkun Maria sida COVID-19 dagi mioy lising ni putaruk, sama kun matoy naba pagi pagalagpagi chang sada, humputare dasmik taruk amayaure. Manipur Sarkar na Rajya sigi mafam sinba thungna chatharakliba complete lockdown asi makata na satliba tha sigi tara manga fauba sangdokna ba warep lawkhre adubu ngasidagi hawraga August tara manga faubu chathagadaba lockdown asida komthokpa kharadi leiragani ngarang famkiba rajya gi mantri mandol na covid laichaki matang kumna khanaraba matungda complete lockdown asi makata na sangdokna ba warep lawkhibani rajya gi chief secretary amadi state disaster management authority gi state executive committee gi su chairperson oriba Dr. Rajesh Kumar na thopa order amagi matungi na hai Rajya sida mapalam da chaludaba miyoi singi marakta COVID-19 gi laichat sandurukbagi chang leptana hengalakli masigi matang ngarang phamkiba Rajya gi mantri mandol na kumna khanaduna laichat asi sandurukpa thingnaba lockdown asi tangai fadana sangdokpa yanakhi lockdown manungda Rajya sigi jila singda leiriba lekai da hangba nomagi tangai fadana changbaba yadraba polam sing yonba dukan sing nomaijing natana atai numit singi ayupung Nipandagi, Nimijum Pung Tarani Toy Pauba, Hang Bayagani. Adubu, Imphal East Amasung Imphal West Zilagi Oina, Poche Lane Bani Haiduna, Maram Zadana Gari, Zatok Sinto Badia Roy. Imphal Gitangal Bazar Masung, Dharmasala Yauna, Zila Sing the Laiba, Wholesale Dukan Sing Su, Magi Apiban missing the Ayupung Taradagi, Nungtil Pung Ohum Pauba Hang Bayagani. Dukan Sing Asidagi, retailer Sing na Poche, Hondo Hunjin Tawada Sizinagadaba, Gari Singi Permit Natraga Pass Adu. Mari lainaba DC singdagi lawgadabani lockdown asigi manungda gari gi spare part amasung tire yauna gari gi polam sing amadi semjin sajinaba tongan mafamda leba workshop amadi dukan singi mamingsu makoina hangadoriba pungpham singa loinana order adu da yauri mamangi complete lockdown du komthokiba atopa thabak thorom sing adusu handaki lockdown asida komthokpa laigani ngarang numidang athengba fawada Janimski VRDL na mioi chanipan humbudra mari COVID-19 test tawada Mui Samani Funipan positive over Tingnakre, Hospital Asida lying Duna Lerepa COVID-19 gi, Anaba Mari, Naba Pari Hina Zenim Segi Panga Pauna Hairi. Rajya Sida COVID-19 Licha Tingnabada, Asogo Todang Loriba, Dr. Nurse Yauna, Healthcare Provider Singna, Lambda Masigi Miam Mapung Pana Sohojok Pipinaba, Indian Medical Association IMA Manipur State Branch Apple Torokli. IMA Tadorok Pachiro Madahai, Healthcare Provider Singna, Makogi Mato Pangtona Vasatok Sasinda, Imung Manungna, Baragi Yumbu Singna Amadi, Laikai na Apan Mapibiganu, Masiga Lunana, Marina Naba Authority na Healthcare Provider Singda, COVID-19 test Matikchana Tahunaba Tarangsu, Lakot Piu Hairi. Housing Satariba lockdown Masiki Manunga, Sarkar Miamda, PDS ki Polam Oidiba, Ching Hawaii Topuki Tabak Letana Chatari, Narang Imphal West Zilagi, Singzamai, Kaisam Tongamasung, Pasoy Kendra Singda, Laiba Napsagi Beneficiary Singidamak, Seng Quintal Lising Manga, Sambri Rom Sing Tokare, Masiga Lunana. Thangmoiba namasung langthabal kendra singi oina PMGKAY gi seng quintal lising ahum chahum marpudra taruk chingthokre masigi mathakta uripok amasung langthabal kendra singi napsagi seng quintal lising ani sumna kulhum doisu singthokre jirbam kendra gi oina ngarang PMGKAY gi cheng quintal satre yangkhai taruk lom FCI godown jirbam digi chingthokki bagaloina kendra sigi chaliba tha sigi scheme sigi cheng chingthokpa pumloi loikre Senapati jilagi Kalong Bidan Sabha Kendra Gisu, Chen Quintal, Lissingama, Chahum Humbudra Rom Susing Topo Loikre, Nungba Kendra Yuinangarang, PMGKAY Gi Makada, Chen Quintal, Chambri Tarataruksu, FCI Godown Sangai Produgi Sing Tokre, Tabiriba Pawasi, Akaswani, Imphal Dagini. Bharat Nahairi, Lamkai Lamdamda, Irang Hantan Bamadi, Tangdu Leitana Santi Tamnaba Chainana, Pukchil Sing, the Tok Pakakani Havi Tazaba Tamli. Kendra Mapal Thorum Mantralu Wangang Loy Anurag Sirbastam Nangarang Pawmishing the High, Baranangam Kailam Damda Santi Porok Pamadi, Tangdu, Leita Baibu Pamli, Baradamasung China, Anigi Kanaba, Mihut Singna, Mamang Tagi Manga, the telephone Gikutanga, Warisana Duna, Lebaganigi Ngamkai the Santi Porok Nabagi Matang the Kanaki, Warisana Baduda, Nakalanigi Marakta Lainariba Yana chasing Amadi,
अतोप थौसिलसिंगी मखापोना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दा लानमीगी मसिंग हंथानबा अमदी इंडो चाइना ngomkhaida शांति पोरंगबा खनखिबनी पाउगी मिफमदुदा पाउमिसिंगना हंगबा वहांग अमगी पाउखुमदा अनुराग श्रीवास्तवना पाकिस्तान फाजिंदुना थमलिबा कुलभूषण जाधव केस का मरी लेना पाकिस्तान भारत करिगुम मखल अमतगी वाफम खंगलकपा लेते हैन सुफोंदोखी मांगना हाय पाकिस्तान हंदक फोंखिबा मखोगी मेपता जम्मू कश्मीर लद्दाख अमसुंग गुजरात की नोंचुप थंगबा सरुक खरा यावसिनखिबा अदु युमफम यावदबा थौंगनी थौंग अदुना पाकिस्तान ngomkhai लानसिनदुना टेररिज्म की खुथांगदा अहनबा लमसिंग लौसिनबो होनरी हाइबदु मयेक सेंगना ताकले भारतना मतम चाना अकनबा सेक्सु सरंग लोखटपा अमदी तोंगान तोंगान इंस्टीट्यूशन सिंगना मथौ निंथिना तौबदगी मिसिंग याम लेबाक ओइजरबसु कोविड-19 लाइचेट असि अतै लेबाक सिंग येंगनबदा मियोय लाख 10 दा ख्वाइदगी नेमना पॉजिटिव केस अमदी सिबगी मसिंग ओइरे वाफम असि केंद्र की हक्सेल मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल डायरेक्टर अमदी साउथ ईस्ट एशिया लमदम की हेल्थ मिनिस्टर सिंग ngarang unaba अमदी फोंदोखिबनी डॉक्टर हर्षवर्धन मखाताना हाई लेना असि मतंगदा चाइना ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दा जनवरी 3 ता खंगनकिबा निमित अदुदगी हौरगा भारत लेना असि थेंगनबा सेम साबा हौख्रे लेबागसिदा चथरकलिबा लॉकडाउन असिना लाइचेट असि संदोरपगी चांग नेमहली अमदी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुंग टेस्टिंग खुदोंचाबसिंग सेमगत हनबदा मतम पीरी चलिबा चयिसिगी जनवरी थादा भारत कोविड-19 की टेस्टिंग लैबोरेटरी अमखक लेरंबादु ngasidi लैबोरेटरी लिसिंग अमा चहुम हुंबुद्रा लेरे अमरोमदा लेबागसिदा कोविड-19 ना नारंबा मियोय लाख 13 हेन नाबा फरे हौजिक फावुदा मियोय लाख 13 लिसिंग 19 सहुम 13 लायेंगदुना नाबा फखरे हौकिबा पुंग 13 से मियोय लिसिंग 93 साम 19 नाबा फकी मसिगा लोइनना कोविड-19 दगी फगलकपगी चांगजादा 63.3 अमा यौरे सिबगी चांगना 2.03 हंथरे इम्फाल ngasi phongba pause singi maroiba pausingi namak आकाशवाणी इम्फाल की न्यूज एडिटर थोकचोम जोगेंद्रजीत लेरे जोगेंद्रजीत थागतचेरी सुनी ngasi इम्फाल द phongba pause singa manipur da lockdown august 15 फावबो सांदोखिबा कोविड लाइचेट की मतंग राजनीति की ओइबा पाउ खरा मरुइन अयाम्बा pause singa फोंगनरे ngarang state cabinet mifamna complete lockdown august 15 फावबो सांदोना वारेब लोखिबी पाउसी sangai express sanalebak pausi anina ahan balamaida banner headline tawduna fongle sangai express ta ngarang na loreba lockdown numit mapani sangdokre hain headline tawre sanalebak pausi dana lockdown august 15 faba sangdolasu khare di komthokle haina headline tawre pausi pongna famna complete lockdown tang 15 faba sangdokre haina ahan balamagi ahan ba pau oina fongle naharon gi thodang pausi dasu lockdown august 15 faba sangdokre hain headline tawre इरेबा पॉक्सेदना स्टेट कैबिनेट ना लॉकडाउन चयोल अमा सांगदोना वारेब लौख्रे माना मसिंग अमदी ग्रोसरी की दुकान आयु पुंग 9 दगी पुंग 12 फावबा हंगलगनी हाइना हेडलाइन तौरे इम्फाल फ्री प्रेस ता राज्य सरकार ना कंप्लीट लॉकडाउन अगस्त 13 फावबा सांगदोगले हाइना हेडलाइन तौरे मणिपुर कोविड-19 लाइचट का मरी लेनबा पॉक्सिंग ngasi पॉक्से सिंगदसु फोंगनरी मसिग मरी लेनना इचेल एक्सप्रेस ता सेंटर ना लेबा असिदा कोविड-19 थेंगनबा अनिसुबा तांकक की फाइनेंशियल पैकेज थादोक्रे हाइबा हेडलाइन दा अहान बलमागी अहान ब न्यूज आइटम मोइन फोंगले ngarang miron binupi ama Imphal gi tongan bo hospital sinna laing naba pukhatpada yaraktabadagi laing mangam dan lekhidabi paw amusu sangai express english edition amusung Imphal free press anigi ahan balamagi ahan ba news item moina tongan ba headline da fongle paw si atoba pawse singnasu ahan balamai da fongle राजनीति की ओइबा पाउदा लांगलेबा अगस्त 10 दा पांगथोकदरिबा असेंबली मिफमगा मरी लेना राजनीति दल सिंगना व्हिप जारी बगी पाउ अमदी कांग्रेस की एमएलए खरना मखोइदा पिरकपा सोकोस नोटिस की पाखुंगी मतंगदा पाउ फुंगली संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन की अहान बलमाइदा बीजेपी गिसु व्हिप जारी खरे लंगा की ओइनदी जारी द्रि हाइबा पाउ अमा यावरे पीपल्स क्रॉनिकल पॉक्सी की अहान बा न्यूज आइटम असी कांग्रेस की एमएलए अनीना सोकोस की पाखुम पिरप की पाउ अदुना ओइरे नहारोन की थौदांग पॉक्सी की अहान बलमाइ की ख्वाइदगी मयेक लाना फुंबा पॉक्सु एमएलए आरके इमोगी सोकोस की पाखुम ओइरे सुनी थागसरी जोगेंद्रजीत अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक मणिपुर सरकार ने राज्य सिदा कंप्लीट लॉकडाउन मखाताना थासी 15 पाउ सांगदोखरे भारतना हाइरी ngamkhaida tangdu leitana santi thamnaba chaina pukchil singa thabak paikhatkani habigi thajaba thamli amasung lebagasta hogiba pungkun mari asida covid-19 dagi mioi lising ni putaruk chamu kun mathoi naba phagi phagalakpugi changsada 63.3 yaure pauloi jare